narode, da smo došli na kavu. Evo nas u još jednoj epizodi gdje nastavljamo sa radom na ovom BMW-u. Kao što ste već mogli da vidite, haubu sam već ošmirlao. Tu sad više nema rupice, sve je glatko kao sunce. I pripremljeno za farbanje i ivice sam lepo odradio. I došao sam sa švirlom 800 bukvalno do ove ovdje regije. Sad ću ovdje da popunim špricom ove rupe. I onda nabacujemo providnu bazu na ovaj deo ovdje gdje ne ide boja. Pa posle farbamo celu haubu i tako špricavamo. I ovdje imamo ovo, moramo da ostavimo verovatno. Kamen ću samo malo boje, ali... Da, večeras ću da samo pošmirlam haubu i krilo pozadi. I onda da skinem foliju i da operem komplet auto, znači neće večeras potkivati branik. Tako da sutra kad budem došao sa posla mogu da krenem ovako da maskiram i da zaštitim garažu, treba polepiti nove folije. Pa nadam se da u ovoj epizodi završavamo sa farbanjem branika. Idemo, radimo. Ovo je pripremljeno krilo za ušpricavanje, znači lepo je matirano, ne smije nigde da progleda maz, znači ne smijete doći do baze kad to radite, zato oprezno sa šlajfericom. Mora da ima lepo ovako ujednačen mat izgled. Sad ovdje po ovim ivicama ovako, tu ne smije mnogo sa šlajfericom da se igra, zato što ove ivice mnogo lako, ima ovdje ivica, lako progleda, zato ću to ručno još da odradim. I ceo panel ću da pređem sa skočom i sa pastom za matiranje. Ona će još dodatno da to kako se zove, ujednači, da to izgleda onako baš kao da je mat lak. I kada je lepo tako ujednačeno, neće biti sigurno problema sa ušpricavanjem što se tiče nekih šara ili tako nešto, ne daj Bože. Bazu ćemo da nabacujemo od ovdje, farbu, prve dve ruke, pa ćemo poslije još malo vamo da produžimo sa ušpricavanjem i onda ćemo da razredimo providnu bazu pola sa bojom da bi to bilo transparentno i onda ćemo još više malo vamo da bacamo maglu kako tu ne bi apsolutno bilo nikakvog prelaza. Ovdje sam zatačkao ove rupice i njih ćemo da šmirlamo kada to bude bilo 100% suvo. I onda samo proletimo bukvalno jednu ruku te transparentne boje. Idemo da odradimo i drugo krilo tamo i da pređemo na zadnju ruku. Ovo ja zovem misija uspjela. Evo već je 10 sati, ja sam prva smena, tako da rubovi ostaju ipak za sutra da se šmirlaju. Ali ovo je sve spremno. Ostalo je samo još da pređem sa skočom i sa onom pastom za matiranje. I to je to. Vidimo se sutra popodne. Приятно.
Narode, to je to. Sve je lepo oprano. Oprao sam sve zazore, sve gdje ide se lepi traka kako se ne bi odlepila. Sve je čisto kao sunce. Sredio sam i garažu, pripremio sam sve za farbanje. Zaboravio sam kupim folije, to sam se sjetio kasno, tek u 8 sati kada je sve bilo zatvoreno i trebalo celu garažu da obložim folijama. Tako da ću to ujutru da uradim. Taman to lepo sutra da se osuši za maskiranje. Zalepili smo folije na zidove, ostalo je sad da se maskira auto i polako da krenemo sa farbanjem.
drugačije maskirani auto. Prešao sam ga još jednom sa maškivačem i još jednom ću da ga pređem sa medenom krpicom. Ovdje sam nalepio poklopac za svaki slučaj, pošto se nabacuje providna baza i onda ovdje ide u špricavanje, čisto ako ode neka magla, da to kako legne ovdje, legne i na poklopac, da tu nema neke razlike. Sve je lepo polepljeno, da se slučajno u toku farbanja ne odlepi i idemo sada mešamo bazu. Prva ruka, to je sve što je potrebno, znači lagano, samo da zasuši, idem sad pozadi, počnem to. 2-3 minuta samo zasuši, pa idemo providnu bazu i odmah ide druga ruka baza. Samo ovo da se ujednači i idemo dalje. Biće to odlično. Evo, ovo je već solidno, ne vidi se već toliko prelaz, ali i dalje nije dobro. Znači još jedna ruka pa kontrolni prelaz. Znači, ne smije da bude solidno, nego mora bude idealno. Mnogo magle ima u garaži, tako da ja ću morati da ugasim telefon, pa se vidimo na kraju kada završim. Ajde. Kako znam da sam dobro ušpicao. Evo, boja, nema boje, čisto perfektno. Evo, pozadi ovdje je bila ona korozija što smo očistili, tu smo morali da špicamo, ali zato gore je čisto. Također i ovdje je bila korozija u ovom ćošku, i tu sam morala da špricnem, a ovo gore je sve čisto. I ovdje je također bila korozija, tu je moralo da se špica, i ovdje isto. Što mešamo lak i idemo da farbamo. Nema pomoranđine kore, što je bitno. Tranzicija je odlična, čak sam jednu tačkicu ovdje što je bila ušpricao. Nije ispalo loše. Ima malo prašine, to ćemo da sredimo, ja mislim čak i sa Trizaktom 3000. Tu po haubi. To je sve u laku. Bitno mi je da nema ništa u bazi, znači baza je bila super, znači bez trunke prašine. Ne znam zašto u laku uvijek ima, ali uglavnom ima. Dobro, nebitno, lak se polira, ispolirat ćemo to, da to bude fabrika. Šta još, da.
Dobro sam radio što sam ga stavio ovdje, zato što dok se zove, ipak sam bacao malo više bazu ovdje špicanja, jer nisam uspio iz prvog puta lepo odušpicam, pa sam malo bacio više. Bitno je samo da nema ovdje, da je ovo suvo, pardon, ne suvo, da ovdje nema boje, da se ne bi ovdje razlikovala boja stara i nova. Sad na ovom krilu ima jedna mala curotinica, krenula ovdje mi izmigra, ne znam da se vidi, evo vidi se ovako. Ovdje ima koja tačkica, prašine, ali da, uglavnom morat će to sve se prepolira. Najbitnije je za sad da je sve ušpricano lepo. Znači, apsolutno nema nigdje razlike u boji, to je bitno. Ništa, sad ću odmaskiram auto i odmah se bacam na branike da ih pripremam za farbanje. Ovo bi već moglo se istera napolje, suvo je, ali sačekat ćemo još nekih sat i pol, dok ja pripremim branik. Sve granike, jedan i drugi, i farove. Ajmo. Sve kao što vidite, ošmirio sam i branik sa BMW i sad sam ujedno uneo i ovaj, kako se zove, zadnji branik od nekog drugog auta što je trebalo isto da farbam. Počnem ga sa 240 da ne nalazim špec git na njega. I da, onaj sitni delići isto treba da špidlam kao i farove. Pa ćemo to sve zajedno sutra da odradimo. Idemo polako da nabacujemo šprici. I to bi bilo to za ovu epizodu. Ofarbali smo Dinkicu i pripremili smo prednji branik za farbanje. Njega ćemo danas da farbamo zajedno sa ovim branikom, ali to će biti u narednoj epizodi, da ne bi bilo ova epizoda mnogo dugačka. U narednoj epizodi ćemo također da poliramo malo haubicu, ovu prašinu što je u laku, to će biti lak posao i da završimo projekat. Ako Bog da, u sljedećoj epizodi da zovemo vlasnika po auto. Ništa, nadam se da vam se svidio klip, da ste uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte i subscribeujte se, pa vidimo se u narednoj epizodi. Ćao, vidimo se.